Haupra. Panginoong kamjam mo. Haupra. Haupra. Ni kau nak siapa? Soalan sedang aku akan tumpang betul semua. Ya, ublay dragon rat, ublalum, ublalang yang ini. Hakan kerja mit. Buat pengiyak kenduk lang, hakan kerja lang. Ngai mu uru nak bentar kernyeng kernyok, kejinang kejing start, kabut kabor, bawa pentuk hanga. Pak ham tam nak bentar kadigalat, menganjok wan biang, hakan kesenong kejompi. Apan paru ketu somo yai Shongknor, ibadai lo ketu por MBC jomane konstituensi Babel. Apan paru ketu somo yai MLA iba hibeng. So kemen syikat dai bani biang yai banyadon lang bangi. So kemen syikat dai tambakan dai lu ketu so singpat nak bentar gitu gibay kun persya. Ngakrai mentah nak bentar gitu gibay kun persya. Kindo tiak kindo dem. Namanya kini kisngi kilawan rakyat ke kubor ham saya banong bawa hibeng umdon syuk agak pipi. Namarong suruh kami ba hibing benedon lang hagi lang jong ka party. Kung ta kila su anta batong bay ba hibing idon na kata jibong stu jemut ba ka party. Menta kasngi ha bagi ibyang iba hibing badon hang ni kilaong. Had na. Ba hibing lang ibyang. Ba hibing lang ibyang. Ba dia makani ka daw. Bon na pring gitu gibel kun siya. Kinaduk ya do dam menta kasngi. Apun paulu Abang Paul baju songo yai Dr. Watskam ibadang nang mati hangi bade kortong hakaniga MP by election di Baklif nang tay ginoylam jong ka party kibade nang ni constituency ban kibai constituency kumjo bak hamtam ya pi kilong pa kisama ka tay kisama shunrang baki hak kibare be don lang hakaniga si ban snow ban na kalyang ga jong iban pen snow ban pen snap shapi ngai mu yu blay ubla aya karenyeng karenjot ka bajrong tangba nganong kren jrong mantarsi Ngan keren lingkot kendiat nomor bidon dari Dr. Batskam nakabenta ban pensay sa Pibaro. Babi, habang ayeng hang ni, hadin ka MBC election nga smoke men ban yop yang dikalat banwan na kanila sunong krataw. Kanmaw, bamenta kanila election sa tangkatok ni banay kanwan. Bat menta lasdang man songshit sa rung siya ni. Doon ko ang rangba yang nga, dalakan songshit lay mado, ka election ka nakam songshit syuk ya. Ka election ka nakam soban, namalakwa ban siya kaprat mo be. Nama kanila daw, pagbabayin ang pipet yang MP election ka bujulong barbor, suwabakan wan ka VPP men suwa. Artam men suwabakan wan ka VPP, kipait ba kimi bang kabot kilong tangkubahan rew puar, aduan rew pulay persen. Namar bagi pait ba kim snow thu, kay ka kamram jong MP, lani MP udi banle ayu. Henry, walar kalau maknatang rew puar ban rew pulay persen, agini ki artam baladap. Henry na do ba mi ka VPP, kinong kabot ang MP election, kikot kapot sudo no pusaw persen. Balay, naman isdang ban skoto yung kakamram jong MP. Ban menta kani ka MP election ka banwan, kani ka by election jong MP, ngiday ban poy, ban palat ya kani ka no pusaw persen. Kabanging lami sakmat ban jet ya u MP jong i banya side banya tay banya ter ka parliament. Pay ba baye? Kung bangawang EP, bagani ka MP election kalong kabakong san hado kata-kata. Babalay baro-baro kisang banyaksat, ba't ka NPP rukas dang ban klumar jumot. Balay. Kung no man tayo ng pebot, kin kiyo sandat man pebot, naka 100% sa kanyo pusaw. Kiting ladami bon upay ba ban pebot, haka MP election kabanwa. Ban atubs kam, bakin don kikatukan din mo, ban ay bay kiyat, ban ay bay kway. Haka si pebot, kanang maging samla kinong ni ban pebot. Kiting hot, baga NPP man taka klumakli. Manakaniya ko ba doon kasi lang po umsling doon kita gilang ba kibaw yang nga ani ba kraw mantali nga susuba ba susngo bau chipres ta upha yaman lagi amali baday banlay yo wait sisir lay banay kanang babi kipay ba kini iya pi menswa ba kanwan ka VPP ngini ita ki amali tang hagi kaliba doon yang takiyet yo Hanray manta kihapan rong sa kiyaw kihat hanay bang putharo ladang kwa bang putharo Habli bang jado ladang po bang jado ru namaro balay kade ka bor ka upra. Kade ka bor ka upra ban penlong iki malir kum ju ban long kum kirim mana. Baya kata phini iya ka jingkala haka sanima sima haka jalai jungi borok away. Bat ba be kade ka jingkumar ka jongki kelas dang ban wat daw na bon kilyang. Khamtam yung noy alam jong ka party, khamtam ikinoy alam jong ka party, yang iban kinong bol kinong kersan kam dodon tham. Henry pagbabayin nga kuwakin ban kentu yapi. Bahay Dr. Ricky walay dalalay no maknasyalan dat kilo. Idon na kanika por. Bali po sa merkaya mo pay kasahit beneng. Ya kajinglong kajingman jong kasan hima sima kajala ka jongi.
idap ta kajing kerman kajing terang ba kajing angnut kajong I kalong banwan ra ya essential ka khadar ka bakut ngakwa ken ba pinkeli lagi hakan kapor lagi doktor iki imla bandon lang bagi ban pendap ya kata essential ka khadar bakut atau pim snow ba ka kamram ka jonga ka jongpi banwan ra ya kata essential ka khadar ka bakut ka jela kasong hanga ba pi ban pendap ya kata kajing terang kajing angnut jong doktor iki ngahala de simak ka jong bau blay ula bure no na kasan perhat ban kajing start jong kun benreu banum soto ya kasan dur ka jong Ublay ula bure no na kajing start jong khun ben reu banum sotho ya kasan dor ko jong namara dangingi sotho no ya kasan dor ko jong blay nginong dei su ki blay ngin dei ki blay nama kata kata ublay ula syamno ya doktor Ricky ngidam tang ngid kadong kabut kadong kasta Henry halade stimak ngong baka BPP kan thayo sarkar ka BPP ngasaw ta kasaw ta khambiang Halo. Baka VPP kan tau sarkar haus nam araja arpupra. Nanges ka malade. Bangin ong hakapor ka VPP ka tau sarkar haus nam araja arpupra. Day namar ka jing klat no jong Dr. Ricky. Nanges ka malade. Hoy ngamla ban smotho ya ka sandor ka jong ublay. Renga don ka jing ka malade. Pai babayit kanam kaburam bo ni urang ba ulara. Ontang sikiway pat kijelangan ya thu kanay pi. Baka ni kalapoy sikiway pat kiri. Ya ka jinglong kasan himasima ha ka jelang ka jongi pai babe manta kabiya khun persya ha ka ni ka MP election ka David ha preng artli ki party kum bangong bagi don kini ki thuai baret ki batot halaka lanti bagi tot tang sa kaway ka duryaw baka kamram jong ka duryaw ka long ban pengam jelok tang ka kaway kali ka duryaw ka dai ka NPP bakalien ka dai ka VPP bagi kini ki thuai ki batot halaka lanti ki dai kini ki way ki party Larabiong ka Congress, larabiong ka UDP, larabiong ka SSPDP, larabiong ka BJP, kiday kicho. Pagbabayin, nakwa, yabiban penkalmaw, hagani ka po. Babun, menta, kisdang banong, baka VPP, kani kata ka party, kabasukan tobet. Labis ko na baro, kilyang na baro, ki party, kibiya ko na election, kinong bet. Baka party, VPP, kasukan tobet. Ay lahat, mga penkalmaw, yabikan diyan. Shwa bakalwan ka BPP men shwa kini ki party ki biat trailan ha kaju ka sarkar dai kini ki party ki biat fer kelyang bak ka dialap election ka jong ki kalong ka mapodor hanu kata kim laran so banyak kenter nang ta banyak tak majong iwe hadir jong kata pakia trailan han raimenta kisdang baro pan thai khmat ta sa ka BPP banwat dong sa ka halo banwat dong tang ya ka BPP Nama kata kadang ni snow baka party VPP kasukan to abet, ane ka party VPP kamjukan to, ane ka party VPP kasupensay. Ya ka jengkan to jung giway pat, badi kimat kijura jong ka party. Nama kata kadang pagbabayit, hakan ni ka po kinwan ban ketik, ban pen smith, jeng iway. Kinwan ban pen bet, ban ketik run abas smith. Nama kata kadang pagbabayit ni hakban long ki bahusyar hadu kata-kata. Kakamram jong MP kamlong ban keren kamday tang ban keren hapo loks na ba kakamram jong MP kalik hampalat banyak kata nama kata daw pini Dr. Ricky ba MD ba ikren ta hapo parlimen henry ikren ro henry ikendoro yaki union minister ba per ban penpoy yaki city ba per nama kata daw pai babayit habang ijet yung MP omday ban ijet tang banong ban penrong yak tin khasi hak ka ba kata kamday ta kamram jong UMP jong kajalakan jong hang ni ngakan mau ya kajingkran mga dang ayman sim sedang hapo mau kun raw bangaong ngamtip lalong kung baong lupa kato por baunong muna wabyang tam dev Dr. Batskam bale maong kumta namar bau dev ta urang ba ubala ba ni ijnay dev nong muna nakabenta kariba kajak kan real bang syakri kariba kajak kan real om day tang banlong MLA om day tang banlong MP om day tang banlong MBC Ngong bakat kat bampat po yung katakapor i Dr. Baskham idang yay syakri balik pada kami bekerja kembali Henry menta balapoy kapor balapoy kasibat kaya halo Henry menta balapoy kata kasngibat kaya uni urang ba unyan urang ba nakabenta jong apa jong pi Henry ngasnot hamura badan ibaong namar bangaong mga bay Dr. Baskham iding taong nong muna Ang kumno unde unong muna, ba kumno unde utaw senyang ugan hay ya kariba kajak kemril. Ngasno si banong, bagi bril kemla ban sotho ya kajing kyato, jong kakentian khasi. Kibril kibat jendong kajimok kajim perkhat. Kipen steng tau.
Jadi kentian kasih. Habang usen yang ubenhay kamot bet ang kapisa. Doon kito kibangay iya kikomen su kibang. Kung noon din ito sunyang ubenhay watang sinayarong pajuyo no. Kajing kali kalong. Hato unong hikay. Un syakri ya kari bagajay penriba hato unong hikay. Un senyang. Sakim lang salang tang lada ay pisa. Hato doktor un senyang yakim lang salang tang lada ay pisa. Hato usipay un senyang yakim lang salang tang lada ay pisa. Hato unong bela un senyang yakim lang salang tang lada ay pisa. Kata kamday ka jumot, habang usen yang ubenhay kam tau tanya kepisah pai babai. Hari pendapet yung urang ba, ulas senyang ula benhay siya ka jimlang kasalang ka jongi, lengba ka jimlang ka jing start, ba ka jing osrong ka jongu, ya bon tali ka jumot ka jing berhat jong kikna puli. Kata ka ba rin ko? Kabaar ka bakam kung saan kalong. Ban kring ya ka jumot ka jing berhat, bawan raya ka sendor ka bertumay, habay day ba ka san hima-sima, apo ka jala ka jongi. Bagin jet yang dah kinong yalam, om dah kepisah, dah dah nongren kapaskan. Pai babayin, kung bawang IP, mentah kinwan man penbiat kin ketik lu nabas smith paling mau punta. Mentah pihapan sopo kendia, baka NPP kini katakan National Party. Tu sumuntor mapi bakat ke National Party, tanung dong semua yang kita kertong kibala kibala biang, banyak punya ke MP election. Kat ka NPP, kabasensya niya ka dyan atau kanundon semua yung kisamla, kiniramba, kibala, banlong kikat, kibala po, kaparti, banlong kikartong, banlong kartong, kabanta, kaparti, hanggang ka MP, hanggang ka by-election yung ka MP. Kidon, handray dahang ni boong unong tao jirway, bapaw ka dyan hakasarong ba kakakrong. Hakasarong, hakakrong, kiyong ba doon hadot sangot, kiba apply ticket, tambaong na banray. Pause ya kabakado kihapan sulit kro yung Dr. Diar El Nonglay wanlong ukartong jong ka party hakan ka MP election. Pai ba bai. Di Dr. Diar El Nonglay idi urang ba bre ubadon ya kanam ba ya kaburong. Ngam kwa ban kentho. Henry. Masuk kwa ya pio pin soto te babalay ka NPP kahapan ni khot nabar ka party banyak kon ya ka MP election. Kaway ka mga kwa ya pio pin soto kalongkom ni. Menswa haba ka party kalaray ban pinyakon ni Dr. Ricky Sengkon. Kidon kiba nakaparti NPP kiba beng kiba ko yaki. Nganot panong bagita kiba beng kiba ko yaki. Wat si tang si sapet kim yakot karinyen ka jogi. Handay ki ang kumno. Bong Dr. Ricky unille ayu. Hapo parliament. Lada umno pang katasoot ulaha pang katamaw. Ano kata ki ben yung Dr. Ricky. Henry yung Dr. Ricky uprew ba jamno baru bayay siya. Ya kajing keno ba kajing ngay kento usap jar ba penida kakam. Henry, hadirin balaklat no? Kistang baniyaro, ni Dr. Ricky. Bagbanong, baong don brewso, kung Dr. Ricky. Nado kajing stan, kajing syampang, kajing jamnot, ulong tau kentem ukenjay. Kiyaro, hang takarukong ba don lagi kiwi party kiyong, ladang ijet katong menta, ngihakban jet, yo brew ba don niya kajing long kung ba don u Dr. Ricky. Balik. Di naman kanikad daw, baka party NPP, wala na doon makanahalo sangot kiba apply ticket handay kinang likhot di Dr. Diar El Nonglay banlong ukartong jongki namara bagi kwa ban penyesariem ya i ban i Dr. Ricky Sengkon day na magani kadal bala bagi ro i Dr. Ricky Sengkon kiong ba kung Dr. Ricky Sengkon to omdon ni hapan wa ukartong kung Dr. Ricky Sengkon ngisko tenat sibuan baga party ka don yo Dr. Ricky Sengkon tang baga sosi kalong bo Dr. Batskam omlong kung Dr. Ricky. Kata ka din kapag kikuha panwan ra hakasan perkat jong abat jongpi. Banyaro ni Dr. Ricky ban ben ni Dr. Batskam. Bat banyo nujor. Yakini gi argot hakaperla hanglo bakya tau. Banyaro ni Dr. Ricky kenang ban ong Dr. Batskam omlong kumu Dr. Ricky. Ngakuha ban keli ya pi. Kilong kemi kilong pa. Happy don chipong ki kuon kidon chipong jinglong. Wan ada ki kuon senlap maknaru kinomla ban dan kaju kajinglong. Pinomlap yung Dr. Ricky, barok ko yung kapatay pinalin wak pinomlap yung kajong Dr. Ricky. Banganot panong ro pinomlap kung Dr. Batskam. Kidon lang kajong kajinglong. Henry, pagbabayi, kung gibre yung nilaban doon na kajong kajinglong. Nilagi doon na kajong kajinglong mo ko no. Henry, haba PPG, yung MP yang nikapor, pihak banjit halor kanong rin, baka jinglong kajong gibre. Doon gibong, bawa Dr. Batskam al supet bi shuida ini bet yo. Rakhir umjur kham rakhir. Ta dalal le ta rukom damut la ba shuid jen ro breu bakhan rakhir kan ta. Handai kan mau ka jumlong Dr. Batskam na pila yasham. Om dai bang supet ro. Handai pun dalasham pin sotohi.
Hato mental ton semo unong rep, habo pet yung nunu dim so ubang ton hadim so, unong botu so ulong so bajaw. Pinamla ba na botu so ulong so bajaw, klam na damat yo. Te komjo pat ba bai. Hakani ka por ko mga ong yapi nga kentu yapi, kadjing yaro jong kini kebedo nakalyang persya kalong pan ben jay Dr. Baskar. Kan mau paling ong yapi di benjet, halor kanong rep. Nakwa ko pin kali. Nakwa ko pin kali. Hakani ka por Haba pijet balay ngong kanong rip. Lalay Dr. Baskam, iper na Dr. Ricky, bali Dr. Ricky, iper na Dr. Baskam. Handray kaway ka mapilakan siyam, makidon niya kajuk kanong rip. Balay ngong ipi bali banjit ang mga kajuk kanong rip. Pagbabay, habay day bagkortong jong NPP, nganong kuwapan ben, nganong kuwapan ko. Uday urang ba, budan niya kanami, kaburang ko pastat pa siyang tang. Handray jet halo kanong rip, balay ngong punta. Nga kuwa, yapi kipay baba, pinkali. Hato ka jingong jong kertong ka NPP, hakani ka MP election, habay ong mansim snam. Bau konrat sang uday Ukraine na tang jwat labam, ngako ako pinkali. Hato ka jingong ka jong i, bau konrat sang uday Ukraine na tang jwat labam. Hato ka day, lani kalay. Lani yom dong klencho habatan. Dia mga takadaw pagbabay ngong yapi man pet halo kanong rin. Baka ka jingong jong ini rangba kertong jong ka NPP, baka reservation policy ka di banday ka kung gajing bulpat, hato ka lang day. Kakung gajing bulpat, hindi kalakalano. Di kumno ken pinong banpa ya parti NPP. Kumno ken pinpa halor kanong rem. Lasya ay ban penrong ya katin kasi ay schedule. Namatay ka parti NPP kung piyos mo king isnang baladat. Baday bagadon ki MP na ka parti ka jong ki balik hang ya katin kasi banrong akramit ka bapra. Di mental ka parti NPP ka yung kertong bankam kay kabailapan le. Lada kanong rem kam scam. Namakata ka daw pat babayid haw pidjet. Yung noyalam jet halor kanong rem. Baka kuarban kan tu ya pilar pilo kuai kinoyalam ki baskam pidai ban keliru ya dia dengan daina yang unong kesan baskam. Pagbabay ka parti ka yang skam kinoyalam ki yang skam daina marbadon ki thiet ki baskam. Ka parti bi kinoyalam ki long kemudian birat. Beliau dia bilang yang skam. Om daina makitran ki baskam. Daina makithiet ki baskam. Ban mana ba mapi kinong kesan ini balong kita ki thiet ki baskam. Manta ka sarkar kan manra sa pang kata ka roy ka para ka jala ka jongi. Lalu pinsu snap. So tenat balong magkajala ka jumi kalakil kata ekonomi kalapoy do nyaw pon rewa jat kulot. Nganong laban lan magkajala ka jumi kalakil kini kisnam khatboy do khalai persen man lausnam. Hamray palay kajala ka jumi kadang day kajala ka badok tampat. Lalu kajala ka jumi ka kot ado nyaw pon rewa jat kulor. Balay te ka report pat magkajala jumi ka nyaw kajala ka badok. Mentang nak nyopun riwajar kulur pidang kambantip baka sorkar kamkwa ya pibantip ya kani. Nak nyopun riwajar kulur 10% kadai karam. Kaumut balai puar hajar kulur kadai karam. Barang bisyam ya karam. Pihakan siyo ya kasut din ya. Nadom na ginugin bang ang manumudang kaman siyo kasut. Bisyam ya nung karam. Pihakan siyo ya kasut. Karam kasut baka jala siyo hakasisnam. Pedyo piyong kaknat sa punot kawan balayan. Ha? Kasat akasisnam magajala kahapon siyo kada siya jar sanspa sau poklur. Sisnam kata kaditang kasat. Siya jar sanspa sau poklur. Kamut masih penai sispa arbu praklur. Akasisngi kamut sau klur kendai pola. Sisngi kata kaditang kasat. Papai babayet jangan katong mendap. Hakaway pagkakantiyan kiyong ka public debt. Public mulupay pa, debt mukaram upay pa. Kaday na. Karam mo sa upay ba? Kapung kasensa sa hajar hatway. Kilong yen kebodon hakajala kajongi. Kilong yen kebodon hakajala kajongi. Nang supulit nang gonong yoki ong ba ngabalan. Kilong yen hakajala kajongi. Hawar hajar hatway kadon kumbasan lak apo tuli kilong yen. Nama bumong Thomas Sowell economist. Joka US uang bakani kali karam jong pat ba. Arajal khatway ngidon sanlak arpo tuli kilong yen. Bat nanta ngilaban kot sa kanil lak sanpo tuli kilong yen. Lalu bisyem ya kani karam. Baka sarkar ka syem baka don. Mun man la kalong yen ka don ya karam ka basawlak kandai pawaja. Man la kalong yen ka don ya karam ka basawlak kandai pawaja. Kay ka ban jala ni ngem laban siya karam. Baik nyuma ka ong namar kata. Wat ong balgawan ka bibipila siya kanung syemram. Kajala ka balit ngihapan syemram. Henry ngihapan pet hanglong ipenat ya karam. Nama kata kadaw makuha kali na pikipat bate yo piong bangabaran. Pagbabay ada kacingkiw kacong pi kakiw manus nam khatway ado khatlay persen. Bakaram kacong pi bakakiw khatsan ado 4% malaus nam. Ato nangdok na ato nang ruspa na. Nangdok.
Katakin ka juba pipi. Nang tapay babayin ngihapan tip sa nung ipulot ya kanikarang. Ganay nuksay pitang atli. Kadon gaway ka entry point ka ba po umling ka ba do arplor san paulak. Naman mga benta benuan ra ya kan marasas ka kurto umlong hapan pun prano itu ka jintay. Kaway ka jintay po pulo ka sispa klor. Kabang sispa klor ka mo ta sipaw charlak. Lantai ya kata building, lak hot ya kita ki union minister na sa bahan penuan at ribon, hari mata macam sistem kata building country kam. Pai babae ko mga ong ya pila dan ngingiwan hagabon yung ong te banginong siyem ya karam, ada ngideban pulut ya karam nakabantaban penni pagkentiw ya kajingyo sa kasala. Magkentiw kayo pakot jong upay ba. Pai babae lang mga ong punta sa sisien nga kuha ban ong ya pi. Kapung kasi EG report. Pindapay ang hospital sarkar kajongi Kiduna kidawai haki hospital sarkar jongi nado real pulai hado 90%. Kamu pergi hospital sarkar jongi real pulai hado 90% kem don dawai. Lek kai mapi ki hospital sarkar. Yo piong bang sulam le yo piong masuk taunang bang nangang. Lek mapi ki hospital sarkar ba pinlap dalade. Pinlap dalade la tu don dawai nem real pulai hado 90% tam don dawai haki hospital sarkar. Nang taki machine Handreo harus 100% don nilai kiwi-kiwi kita baong don machine mansumar. Yo piong bisa sisian ka kena sa punat bangan kadai-kadai na kasi EG po. Namaro pindalay ki hospital sarkar, ki doktor ki jongi kilong ki basta, ki nurse ki jongi kilong ki basta, relo ka sarkar kam penbiang kay ken kad manja. Kay kadao bakin kuha pan penbiang. Namar lada biang pimnong kamso te banang likrom. Namar kadao pat babi ni hapte ban musyar na kalian ka jongi. Lari ang makna ka roy kapar, banang roy itong nang roy, bapa itong nang par. Balik ang kumta, pagbabayin ako ako ng ras na kaway kapanghang niya. Mantaki buon kibakan no, bagibakan tao ya kaparti, batong baani kaparti, nakaborti blue mantala po isa siya ka. Ito kayo? Kajanta mo. Uwe kurang ba? Uwe kan do pa naman din. Uwang siski. Uwang ay tikan kran ka bagikran. Lagi yung mga pinaporti blue, ruay kan kran. Lagi yung ajan tamo, ruay kan kran. Lagi pinapakasentek, ruay kan kran. Maka nakapisa ka po, pat ba, ukwapan sa niya. Pat ba bayan, ukwapan kaliya pi. Lala pipino siya kaparti, si Pawar po ka. Sanspa, sispa. Hato pikmi ay nakaparti, banong banay kang kontrak ya pi. Hato pikmi lanti ay nakapipipi, banong nga aya pi san po, pikmi lanti, mga naikam no, ya nga. Pikmi lanti, akong kata. Hanagay ka mo pikmi lanti, pikwapan pikmi lanti, ya kasen siya kakadal ka bakot. Lalu pagba ukwapan ay balipin kang. Hari nga kuwat ya man pinkan mau ya kini ke bakan to ya kani ka benta. Balipin pek tang silang kaman. Balipin kap ka silang kaman. Pindapek ka kum na ka website to ka ECI pinpek. Kani ka ka donation sa ka party. Dan ba si power po, dan ilong kami, dan inong bela. Dan inong kuwit, nong gateway dong, dan inong ditempo, nong kidong, dan kinong dukan siya. Kiyong siyem kasan po ko sispa. Minsan niyang nakapagparty na makinget, makisya niya, makanwan rayak sa siya kada kabakot. Pagbabayit kang kwaban kaliru ikilong pa. Makisama siyang tan. Doon mo unurawan, ubalik kway hakapong, bat ay jingbang no jingbang baran, bat nung kami lanti ba niyo dok ha? Doon karay ba nung kumta urawan, bat nung banlek sa kapong kway dok ha? Ban ay na ay, bat ban pang-up daw jingbang baran, bat kami lanti ba nung niyo ka? Kinkwabet yung dok ha? Balik nga ang kumta. Pindapay niya kanunisyon siya ka NPP. Kita ngi baduniat dagi folklor dagi kror don baduniat dagi paulak ngakwa banong ngakwa bapintip badon kisimen ko company ki baduniat life sanlang don ki baduniat san paulak balai te pin konyo yu pai ba baduniat si power ko pinka handai tempet silang khamat ya kini ki baduniat life sanlang san paulak bat lada don kini ki baduniat life san paulak hatu ka sudah ka donation kam kan kami lenti Mantap atau sarkar kan not banong banganong INOC sa kisimen company ang dalasem niya kapisa. Pagbabaye, hatu don kita mo kita kipre di bantunya abu sanlak kalau magano sa kimilanti, lai paulak sa paulak kini baro ngano day mga kanto kare nga susuba. Wala na don nunu bre uba donation abu san paulak. Banong klang ngano ko sa kimilanti, tata mo undol klen so la tangro. Kare kini kibadunia kidon ka sa kimilanti bangan ay kan lebat bangan siyem. Na kontrak ako sarkar. Lalu ka nung nagajingtay. Lalu nagajingtay kamlong katpong palamang. Ato ka sarkar. Kanot banong yan. Mantal, kanot mo ka sarkar. Banong ayan usi. Yakisiman pelan. Lalu adunit. San paulak. Lai paulak. Kanay balay. Pipet tayo kabipipi ka ba ay sipaw ka. Atpo din ka. Sispat din ka. Aspat din ka. Na mga takadang pagbabayin nga kawa. Yang ibang inpusyal. Paban kanto yung piway. Hawa pimi. Pabalit takbot. Kamaw.
yo don na jong pi ki bas house kham ban jong ngitep pengin job be hon ngitep pengin job be ning ba jing khu jong ble ngitep pengin job be hadai na skwa ban kan tu ya pi khendia wan ong ra bangin song be no hayeng na maka party kala job lupangan no ngitep boda na makiwei kila lithap labi ong kumta la long bong tu khna nga no ngitep nga no ngitho exam ra nan pass be na mara litho kiwei kanum na ban dong kumta na makatanga kan tu ya pi na kanika hinyong 100% ki bami ba lithap bod snobha ban treshitam Sobha ban penat ya kapor ka jongpi baga ni ka jing thapot kan kil aduk thapo persen lani khnai persen lani 6% bat hangta klumar film nama kata daw kan ni ka election MP manta kan dai bi ka je khun namta arjar aku pra nama kan ni ka daw ba baro manta kisdang ban khuslai nama ni ka daw ba manta kisdang ban trishitom ko mga pi rungyo ha bang dai ban rungyo ba pu tharo ha bang ju bang pu tharo maka ka daw pat ba ba Kidon ki baong ya ka parti VPP ban pen kon noy ka baong iba hibing mena ban pen kon noy ya ka parti NPP tang hapo khana para ngaku apa nya thu khana pi ni ka wei sa san minute dong dong kan mau bagan dia ka nam ka burom ka jala ka jongi bagi jet ki noy lam khlam ka pisa kam kot tang ka jala ka jongi kala poi shi ki be kiriru macam snam men badang don ni Dr. Ricky ipha ya na so po Nalanda University ka bodong po Bihar banya tai banya ther ban muria mer jumut ba shipau tu li kiri habai dei ba kam kakam benroy sikit hanyong kendo hakata ka session i Dr. Ricky ide bangkan dan stop banganga di bangkan na syai janbi hadian di Dr. Ricky belada bangkan i Dr. Ricky ilet no na mari haban be sikit pat ikam hakata ka por damiet por bangi banja udon we usam la bawana po Philippines ubatray baru presiden jong ubatray po office jong presiden jong Philippines nang tangay don rupan arwot kinong Japan ki bangi song nan huta ngadang ong yaki Utay, orang bau bang legit. Nila penjok yung uklam kapisa ka jala ka jongi. Kung kumno katagalapan lang, aba Philippines tang kami yung election gawan pulon do kasaw pulon. Kung laban ne, pay babayad unyaw sama na po Philippines uang balala kataka lang ka basisya, lala kataka laban dia po Megalya, kanya ka di bana ban dia po Philippines ukunjo. Namakataka daw pay babayad. Kaya ka ba ngile apo ka jala ka jongi kanumpot. Tanga ka jala ka jongi hande ka ne ka nam ka burom kan yai ne pateng ban reu ka bangwan kan khana kan porong ya kan ka kom jet ka jongi ya kinong mikmat sa kayim dor bat hawan na mata ka daw pai ba bai da ka jing sok ya kan tu ya pi kan por kalau pitap ya ka bot ka jong pi om dei ba pitap tang na ka banta ka jong pi pitap ru na ka banta ki tu ki bang padyo kan thap bot na mata ka daw kin bon menta mena mastab ka dang i mena mastab ka dang i bagi don kita nagiwe perkilang persyak ki edit ya ka video ka jonga ki edit ya ka video ka jonga bat ong ba ngaon namar ba kakiyo kamar bam kamar di hakajala ka jong ide namar badan kini ki check gate jong district council handre ka jingkan ka jong ngaon kini ki district kini ki check gate ki babian handre ki wengno ya ka jong bian ki butang district council ki persang banyalang bakala pai ba kay namar kata kini ki sngi ki banwan le phindang bun ki video banwan sapi ka jingkan jong Dr. Baskam khamtam ka jingkan jong barden kan mau pai ba kay bandon ka jaka jong barden kamlong ka basok ngakan mau ka por baklat maka jing shun jong barden kalong hado kata-kata Hapor bakla i Dr. Ricky don kita kinong persyam lagi pagi parti kiong. Hakajakapan klat u Dr. Ricky lagi bang klat u bakda. Hadok kata ka podor ka jinglong jong kacak penreu ka jungi. Nama kata kadaw. Pagbabayit nga kwa ban kentu pi ka man siyang ka basmok ya. Kay ka ban jaya ka jinglong ka jungi lagi mi social ya ka sur jong bakda. Kay ka ban jaya ngi lagi mi social ya ka sur Dr. Baskam. Kay ka ban jaya ngi lagi mi social ya ka sur jong ka PPP. Karay ka syong hana pa kapi. Na mga takadaw kungesi bon kung esi ajar mo nakabanta ka jong kapor ko jong pi panganges kam bakumbang iyo ya kanam ko burom nakadikasyon ang akan ki election ki blada nantaharu khamtam ne ngakam tu nakabanta ki bias mau na yemor kumjo ki bang jumi ban thapbot so baban mi sakmat bat pan syanya ha parti ko jong ban wanra ya ka jingkala hakadong kathan bat kumjuru nakabanta Dr. Baskam nganganget halade bai Dr. Ricky lale katto i Dr. Baskam inang ngabale khamba ya ka e ka bela jule kudai sibon kudai si ajar mo ha upra